ngarang 25 March sida thamjare aduga sigisida hariba numit asida koina keno tawjariba habide koi program sida cover tawjagadoriba target population hai tare si 1 to 19 years da laiba angang sing sida koina target tawjabani aduga koigi manipur gi oina angang masing 9,25,138 ta akoina deworming tablet se pizabagi pandam thamjari aduga hariba numit sida koina angang sing se naba yekpa lairagadi koina hidak se pizajade aduga moigi damakta mu koina after 7 days mop up aina koina ama thamjari sina mo koina 31st March da thamjari aduga akoina tawjagadoriba program ase akoigi albendazole tablet have chamchamba tablet se akoina worm infection leiba sidagi ngathok nabagi damakta mass deworming tawjabani aduna akoina akoigi school amadi anganwadi gi platform se season nazaraga single day approach na no matangda angang masing mayam ama akoina ka ba tawjaba ngamnana bagi damakta sumaina pangthok chaba program ni Mayam na kampining ba Marway na kaya tawagir na press kisti pa kaya public ta kaya na tawagir ba program siya hindi wala ni program siya kana ba duli on ba ito ka na awareness pi bagi na ba ko ada kasi tinggal ba press na kaya kari clarification na hamjin ang din ba ko ito ang yan eh pag ito siya pag stakeholder location Misal health na kano pagana pandi na ko na marway na pagi 1 year tagi na 19 years pa kung bile bangal sin sida pagi lai natin na sitin le so na tinji ko na marway na manipur da ko na hangal si ko na round wa man khang na ba ni web wa ko adagi mathang na oi am se kari bo ani je awum je niam kamen ro se ara mo na ngang ji ji thelin ne le matam ne eso matam se da bagi anemia gumba thonba adagi malnutrition bagi nutrients si mana subthoki ba ngang si na sai tinyang kanjong banga ai ta bagi sai ma tirin stage da pesto matam da mai nutrients no thoki na adagi haining hanna ba adagi magi sari kan mo ponda ba lo na na item ro ko mu sa tamba mo lo na ko brain ki function che pagi nutrients in jam na darle ba pagi oxygen du wa pagi hemoglobin si wa na da bin mari na normal da adu ang do na tan na na si pagi memory compromise or pagi ay na ko na tawjeri ba pagi man ko dum ba da ma da pitak sa ni ma pisa da du police si maro na ko ni sa ni se nu su pan re albendazole da ba police 1 to 2 years na ko 200 milligram si fazana orang itu sehari hanya tu dengan topjuli itu mereka tapi jadi si ani kita tadi na travel baru dengan 400 milligram si fazana sehari atau mai sehari itu boleh ke kalau saya pun maapi bayar tapi condition kan boleh baru nak pergi saya yang lagi ada lagi banyak nak pergi tu kalau pergi pengen lagi pas trimester bahasa hamba kau umje semua pergi dia tu yang sekut patient das pergi dia tu kan albenda yang dah allergy वो यार खंग बकाबू से मुझे तो सुपी dia कुछ semua itu orang apa nak apa tu pasaran dengan mereka juga यार है बंगाल से तो maru yang apa nak kerja staf jadi si pergi mama pasien sana pergi school kali bangga maya mati worker lalu mati center tu kubi laga hari pergi nusin si pasien pergi cinggal lo si bisa biba school di college ahan kam jadi di mana dah lego laga di school college tapi betul antara ni kudu ni 100% participation tahu apa bah kerana tinha si pasaran ngap thora ka tumi bili lo dah ngau si masamu apa apa si pandem si dengan apa na tu jadi baru launching program macam kari-kari clarification meeting boleh bagi isu khuning se angam sudah allergy ko izhan khang da bhai chasal bana to side effect tholok ko se adu symptoms ne ke isi treatment se kamai to boli kanoni apai gi marui da khanga ba kambu dugi wani ko ada khanga ba kambu de numsa ni adu ga allergy to batam na ma ya ga zabu to be pom to ko to pa adu gi di apai gi anti histamine na dum bi ba ya sahi gi matumi na
adagi my severity and steroid adagi adrenaline nga adagi emergency medicine de koi loi lei ko ado yam koi ki common no thokko portion ate aduna allergy tawande tawraga su adagi chapsa ba treatment tawra koi da lang tak lei तो मरोनो सही 1 to 19 खतन द टारगेट तो इसी स्पेसिफिकली करी नो तो का मथि क्या कंपलसरी हो मथि साब से अर तसेमदी खोइना चाम द चाम हाइबने को अब 1 to 19 years चाम चाम पे जगह दबनी अदुगा हारिबा पोछि ख्वाइदगी हेना प्रोन नोइबा कोइ माजि सान कोइ युजिकी खोइना साइ आइन हाजेबा राउंड वाम हुक वाम अदगी विप वाम जिंगजी मोइगी मरुम जी सोइल द पाग लेबने याम कुछ नहीं रजा नहीं चाहिए रोने का तो हिंग मंगा में चाहिए अगर हारे ऊपर से कोई दी लम्जी हमने मोश होगा तो क्या होने मुझे कोई नहीं हिंग मंगा में तो मरुम जी ना आई ना चार बंदा याव की बात अरे ये हुआ हमारे जी ना ये खोंग या सो अपन कुछ छाते जी तो क्या चंगी बना तमला अगर मुझे की 1 to 19 years से हमने आउटडोर दसवीं हमने क्या एक्सपोज तो बोलना तम अगर आंगांग पेट पे बांगांग सिंगी जुआ चाहिए 1 year मखा दे कोई पी दे को aduna koina khangala 1 to 19 years se koina choose to bole ko pai de na pro no se i group ne ada Dr. Hemanta district wise risk and assess to ba measures to ado chi po se koi district wise to rakani launch to rakani ko khara ma to re ada awat pa dong supplement to koi kano leisure gare hojik district sing da loina ba akoi gi training su biza gare ko aduga hidak langtha kari kra koina koi health ke kano da headquarter haidar district headquarter da koi biza gare lai gare amadi IEC material ke kan loina lai gare na mathang district ne amse launch to rani कुछ कॉलेज डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोन स्टोर है state ki ne to kre na district तो क्या हम कुछ कॉलेज क्या बोल पाई कर देना Infal is Togre, Forward Togre, Infal is Togre. Asi first phase kya nim ki man the second phase na tong kan do malak ki koi motor raw na ma la ki do ga ri apli ki tang First Mas putra Mas 31st. sorry बस Sina first round. सेकंड राउंड आता नहीं Nati, 6 months samay later, naman happened na sige. in a year anirak tawbane ba first round and second round adu we usually give a gap of 6 months to gap pa ko koina aduna first round je koi aseng badi khitang theng darabani aduna koi adugi matungina second round du su adum pangtho ani अदुगो मस 31st की तौदुसिना अना अबसि का होदो सिंसे Asina ngasay gini na bakot pa ngasi ibidi ngarang si tawre na ko. Adiki district ta launch taw ni sida na da na yekta na ko gi hida ka cha da na lai ba ngang sing chahu da basing se. Sige mu ngasay gi 7 days le kan na ko na mo pop di na ma tham jaraga sige sida mu pizza bagi kutung cha ko jo. jito ko sindu gi mainly sing maroi na singi de district sing de di koi si program je hodo kharba lai hodo kharba ta kamai chi akoina mainly state ta ngarang function state ki di ngarang launch tawre aduga state ki once launch tawre di simultaneously thawal ngarang launch moi su dum tawre moi su pizza ho re aduna atai atopa district me amama state model officer na hai gumna ko hitak wenyo object IC activities loina IC activities ki magi kanusin pamphlet karke loina pi gare aduna moi matam mamal lepa aga it doesn't mean that 31st loini haira da 31st mobop to tawr ka su 1-2 days on da su kai bilai te duna within 1-2 days da am no district ka tora 100 to 100 से इधर से सान लोग टारगेट थम्बनी ना मसी ममांग ममांग दस तो कोशिश क्या हम ना पब्लिक रेस्पॉन्सिव पता ना तुम हम किधर सब साना के एक्सपेक्टेशन तुम्हारे लिए तो वो पता है कोई उन्हें उसी इम्प्लीमेंट तो उसी में पाक नहीं है क्योंकि तो तुम समझ लो Hai kunjo. Ako gi mamangi chahi gi second round sige sida koina 95% achieve to bangam jagi. Aduna high se koi gi national gi target se 90% hai high bini ko. Adu ko we actually noted the national this one 100 target to ka su 100 mak lak di bag yaw de na what the national तो टारगेट से नहीं किने लो hari national ki target is 90% achieve to hai target pudi 100 hoga so achievement for the national all india gi yang kuma tam da
national is 90 lay. So we are achieving more than the national moigi ka. Last year we negotiated. I think last year I thought because the second round was last year. This is the first round for this year. The target population is 9 lakh. Ang pangbayay ko. Asi kano ko gi kok ngau gumba angang sida adi puk na ba gumba oning ba gumba sumba khara tholak pa yai ba ko ado si very rare ni very rare ni ado ga si hidak na nate mai na sagi warm lot to angang du le ri patin se sidang ko ni hidak se sa khim matam da reaction gumba ma thokani da na ko adu na maram oiraga tawrak pa yai ha ba sima di lei ko adu sisu kai haitare yamna adum akoi gi ahingba mafam amda nusin salang mafam amda thambiraga adum mathana subside tawjaki ba aduga daigumba tawda taraga su akoina state level or district level as well as state level da akoina adverse event management team form tawraga leijare ko ko state ki oina su akoigi jenims ki doctor sing physician adagi pediatrician pharmacologist ko moi ahum china semaga kano tawga ko team leijare aduga likewise district da su high composition high physician pediatrician pharmacologist ko moi sing sina form tawba loina ba leijare ko ko ngasai adverse event management team se So,